ita agundaway nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo adarya saan napudpud no anagan. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir George Abuan dita bawang launyon kani early December kani Sir Babot Mabanta. Kastiman ti kunani pagayam darya. Dear manang biyanang, nalsemak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak ana adi kakon nga aggatgatang iti online. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, makabanog matikas to'y. Nay, nagkapuamaya. Agmalmalam ka nga wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Ah. Daytoy man na kita basit laeng portable. Ay, makagiling nga rod day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia akarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmalam mabinirok mau. Muna. Hindi pa ila akayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taad na nakitak. Ay, makabanog nga rod ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa'y katay kayat ko agatangan ang jak na sa pulan. Andiyan man day taan? Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable lakas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa'y ati kayat ko agatangan. Jak amaw no paggatangan iti kakas jay. Nasem ka nga gatang-gatang ka saan ka matabaknang. Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adakarbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw. Naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kolor tiba daw. Ay, sigod na po daw ak maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpawit jay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na maray. Naudi ka mo tan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpot nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apagor order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ka ngaming. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isurunak man, balasang ko? Ha? Ne, di yu pa'y amo ayat ti may papan iti dayta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan Tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay, no awan touchscreen a cellphone nyo, nana.
Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nak balasang kaw? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang kaw. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti silpon mo. Ay, sung bata madlakay, tanay, ang tigdigo sak. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan na gito order na. Simangpat nga minon. Anya nga order na balasang kaw. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asan daw, kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Nakita, ti in-order mo iti online. Wan! Ah? Nalaklaka, kan iwas banog. Huh? May sala nga order mo, sumangpat adagusan. Ay, anyan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kate, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bay-bay ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo ti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday tunbigat. Ay, awanin in shopping kon iti online. Anya! Inaala kon tay impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Nga, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmula iti papaya. Tano makamulat ha. Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Ay, nagpudot. Na, Sikan kan adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iji istaw. Ada, hanggang nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapan. Sa anak nga aglugan. Magmagnaak. Tairampak. To'y terno abadaw. Anya, nangalaman iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Ismi ti pag-orderan nyo iti online? One idmount. Apay aya? Kuno overpricing ni Ismay. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat dayjay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kano dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kunpike dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laan? Wang, angim sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalaga nga original. Sana sinsinan ti produkto da? Anya? Sige man nga raw. Padasak tuman nga raw. Inton sumarunaw. Nakay, kwartam man. Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo aminayin. Apay,
Di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Intun umay alawas pa'y nga agapit ha. Tapno agigid tanda maapait. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din. Abi ka mo. Intun umay alawas pa'y nga raod. Apay pangusaram iti kwarta ayamanay. Basta. Adda ko magatangag. Napuskol akaldero dayjay kat. Sayang. Sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road. Ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kas kada tarong. Ay, burasak aminan. Tay nakilako ijay ilay. Rugya kon ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita ti sigud apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, ha? Nagapa kami iti dayjay abakag. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sekreto talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na filila ka ay napan kan ijay uma. Kunak nga ron abapanak. Agam sa paklangan inton bigat. Ay sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramid mo ijay. Ay kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo't tanda ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kantarong. Anya binuras. Kat inton umay pay alawas aburasak. Anya! Ay sos, awan damutan. Naburas mo't aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak amo ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay. Ha? Ay na. Nagdadakkel akal diraw. Nagpipintas dapay. Wala na. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita nay, kita inyo Ay na, nagdagsin mo dagito yan. Una, ta napupuskaw. Kandadakail. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Wan, tapno ada mausar inton ag birthday ak. Tay bayad yung rodin Adtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay itay shipping pinangay. Di mo inayon di tay. Mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo kita. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. No ni Isme ako nagngina. Sige. Anya abag dagita nga Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay.
Amangan malipatan niyo. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatan dagiti natengken protas ta. Lakay. Ay, ma'am, waklan wa sino tinagtakaw, talag ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no ma'am, wak. Ay, ikak iti pagnakban na. Martilwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure kasit ga nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasayat ay agtakaw kat sambay. Basol day ta. Day talag namnam ay ti amudang aramidain. Yup overtime mak dagijay mulak ngam tinakaw dakidain. Ay ka. Wen nga rod Awan lakit nga rudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tadapay dagiti mulak apapaya iti bangir nga umak. Ha? Adapay ayam mulam ijay? Ada! Hinak to burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, kin nagdadakal. Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tekniko siyaw. Ha? Ay katuwan Anya ngay anegosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagninabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta May sasit day jayain. At daba daw dagiti abay. At dama gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan. Kabailam day kanana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas may. Tainta ila ko ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga hayam. Ariglado na. Ismay! Mabalin ka day, ag-order ni Nana Madarya iti kumpormay. Kaya di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Nay, asino nga ti pagpapa-orderan na kagsasaruno mo dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Hay, Ngam amangan no nasurunan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San unay nga importante dagiti order na. Ken kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Diyan nga rodan mo ti pangalalana. Malaksid iti pensyon na, iti kay na senior citizen. Lakay. Naggapo ak ije bangir nga umam. Kunakapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam apapaya. Anya, sasawang bait. Diyak pa'y nagburburasan niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga dati nabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ang mita, sanay. Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, masapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akasto ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mo't daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Naman baso ko di tanana. Tasi ka tinagpilay. In-order ko laan. Saan kumaala ko na gina? Win ngam apay ngay akastoy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mo't gayam. Bayadam kit din tayo ta Tanay binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack alaon day ta. Sana babalin Ngamin ka na orderan. Si Mang Puting. Kung mga gayam.
Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singirag, ta nagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta jak alaunday ka. Period. Ada pa managdag mo iti dayta nga ibagbagamid maun. Ada, nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya, tata. Ada dito silpong kaw. Anya, ay no, tiawanan ba'y na daryan. Kung isumo lang ng buras, iti mo na po kaw, amulayaw. Anya, ay kung di da magkanyak, no siyak tinagburas. Ngamiso magayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanain. Kung napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalat, imporder na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na badag nga. Kaya no nagdakkel ti logi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Ngem inwaldas mau. Sure, lakay. Mangibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimot jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay, pakawanan na kuman. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam na imbag tasaan matlaan. Bunga la siguro tinakaro apungtot na. Isuan na isawang nati kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak langan ti asawak kadagiti trabaho na. Alakastaan to'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online takastakit nga rudan ti uso ita apanawan. Ngam, rumbang lang ang mumat dagiti limitasyon mo. Masapul lat ti panaganad, taado itan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo amaya saan napudpud no anagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Janet de la Cruz ni RJ Gimayen dita San Juan La Union. Kani Marites Heart dita Cagayan Valley. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kasimanti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear Manang Biyanang, adda pabpaboritok amanugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapabpaboritok ti maisa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak latan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasalatay to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, adun lakit di ti bisitam inton bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic.
Iso sinapamin ati May. Ay mabit lang nga, agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang? Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo laang tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ah. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam daytoy kaloy manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumon day tananang. Wun, tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay, kaya agyaman na karda nanang. Nanang, in kami matay. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Ah, Ingka mang isupot iti yawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Sikamot na. ay kwa saan nanang? Bala, panawan da kami ditoy. Sige, abirak kaloy. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam, umaya kaon, abirat. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Ah, sumipngit kami na nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung palay. Alaom nga ron daytoy. Nay, apay day ta, kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dayta para kan ka. Ah, ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasaya at kukan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kas jayin ti trato na ken ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawa tang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawat, manugang na. Napay kagura na latan, itag na nayan. Ipadlaw na mga dapat paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kwa na. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer dya may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na dayja ruli. Anya mo dayja ruli nga Sanda ngagbagay iti anak ka. No anya ti kinay kayat ni Alpaken kwa na. Nakapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet ngamin, manang. Iso siguro, tikinayat na kunkwa na Ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasjay tumula pa nagro-rupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito ko na nanang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na Kaloy, manugang ko. Nagadayo matiyo pagpadigwanin nanang. Ay na, asidagladay ta. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na Kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan Kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-apply am at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang awamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali akumpanya. Kasta ti planok bakit.
Agaplayak iti agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna mangawag kanyak, di iso ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da ito may sa apit sa ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Tapat siya ka maawa na tumila manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraam ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam itinasayaan. Una bakit? Naamiris kumuladay takay. Awang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tikonam jak makaramraman iti kasta. Elay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititid ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kat no talagang awan mastra ka na, kat di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaom di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sana bale, taadda mo't tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ibagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat akmat ka. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rudmat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta apang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yo. Karopropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takaropropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga gasawa, tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta subli ka ha. Ay, wen, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno adda kwartam nga gawid, Elay.
Hello, Nanang? Susan, anak. Ada trabaho mita. Adda. Apay ka di? Maditibagbagay. Nag-awid nga may tibabaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan, di asawam ngay. Awan sa matrabaho na. Awan, Nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid matla adagaws. Sige, Nanang. Taawagak. Ato yung tika ninyo, Nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, Nanang? Saan nga rod? Subwan Ay. Tapno makapanganak kaun. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, Nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman ak, Nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo time. Kadigdigos ko kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arako pa na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akas ken ka. Oh, kaloy. Sige, Nanang. Agawid akon. Ay, bastos da nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngumkas jay kitin teraramidan na. anyat inaramid na aya. Dinandat na kasulisugan na. Kras na gayam jay inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaululi magka. Apay ka, day. Apay, Manang, ada ka di problema? Adda nga rod. Ngamjak mabalin nga ibagaken ka. Takabaabain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo di manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Di gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Ang saan itan tanatauhan akon. Manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan? Agawid kamin ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito eh. Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, Nanang. Kasusweldo mi kini Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yo. Agyaman na kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, Nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na kruli. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalukong ko. Awan anyaman na, Nanang. Kay kumusta nga kiri nayaw? Kastoy kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, Nanang. Wan, ay awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnegnegosyo iti asawa na, Nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong yo. Tanakapsot matan. Agyaman na. Kat pakawanan na kruli. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan.
Ay kagyaman ak ananang. Pakawanan ako mabaraw. Awan dagitan nanang. Saan kay maginura? Isong ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Iso nga'y mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana bale. Taad dati kabsat mo, kani bayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyaman anak ko. Naragsakak ta ti amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapu iti naramid ko idi iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga rod iti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging kadagiti apo ko. Alakastan ti pagayam mo, Maya. Tao tayo laeng nga makaramid iti saan na may parbang wano agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wano nagbidot ka lang arudan, di mo pa'y lamaaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni Pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Manang Biyana! Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni Pagayam adyo dito sa napudpuno anagan. Ngamsakbay na makablawang pa ni Sir Masong Pio di Pangasinan, Sir George Abuan, ni Ma'am Marites Ngalatan iti Benguet, kani Ma'am Angelica iti California. Kastoy man ti kuna ni Pagayam dito. Dear manang bianang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan, kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panagabroad ko. Andakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko a kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapol ang makabroda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uray ko mano adadaga, mabalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makitaltalon tayo lang, anak ko. Kung ngarap. No apay mga minang awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapadayo ababakay, naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma akong iti kinarigat ti biyag. Iso masapol lang makabrudak. Tapno bumak nang tayo mag. Alan na prime. Bayadak tumuilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanay. Ha? Kun bayadak adagaw prime.
Si kanto ti una ag abayaran, apaman na makaabrodak. Promise. Ay, kwa. Kasaritak pa'y nila kay ko, ah. Ay, susana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na, prain. Ay, kakasyan na ka di ah. Sigalat yan mo nga maasit gakay. Ala, prain. Sige na. Oo na yun. Pren ka, pren kanya. Katsan mo't asigo na kas na tiyawag mo kanya. Ay, kino agprinta mo't talaga. Si kamay. May kawak lang amin, dito. Ay talang awagan nak itipren. Tila mamadlaw mo pring. Alaki din ah. Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay saan? Diyak kaya't tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taytad ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaang ha. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kakastoya ah. Mabambanog ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw eh. Kasla, kaya ko nga rodon ti agawid na lang. Anya? Di pa'y lanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raod. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Ho, law-law ang kaon. Kitaganos ka ah. Nanos lakit di dagiti amaw. Wait, naanos damay. Gam narigat ti trabaho dito eh. Ho, makawawid na kaon. Ay, gayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ibagayo asimanak dito ya. Ha? Anya si man ngay bagbagab. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw at janitura dito eh. Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige tag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin ah. Ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Ay, sige, babayan nanang. Jay ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no, di yung tungpalan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, dito. Agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeli sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, dito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kurak no janitor ti na-playa mi dita? Kaya wine, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa na. Nalalay nga ngaming itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka ha? Ay, kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo day nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At nangamin nang usarak iti kwarta. Giswa, jak pa lang makabayad ita. Kunamat asyak ti una abayadan, idi. Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo day babae. Ay, i-off ko man lati cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di namat tinumpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun, ano, kas diyang awagak. Ay, agpadatang rod ah. Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo tayo bulili ko. Jak mapatyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay, kwa. Nagpawit Ngam allowance ko lang. Pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, diyak mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga rin nagbayad iti utang na. Ha?
Nagsukat sa ni ti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigod nga account na nana. Ay, nadya ka mo day tabalasang ko, ta sa anak mo't Facebook. Pakibagayon to mga rum nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anyaman na yati bagayon. Kwarta manain? Inal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitid ko, anak ko. Aya. Siyak mati umay na rinringan dito'y. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pakadakwada ti dolyar kaw. Ay nadi kag tantang si tama di kasta anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya, Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildong dita anak ko. Siyempre, namnamaan na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Ururno nga balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngem saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugayam ti ladawan ti napipintas ababalay dito yung social media. Ay, mangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatayin. Ay, dito ba? Napimpintas man na ito a design na. Ito story sa balay. Ada mo tiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man na. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi ken ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk-kaw iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti Pukawaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka mo bata. In-block na ko iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasanan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay inana, ta isuntirengrengan ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay kumaata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti maipatpatak dara balay iti abay ti balayaw, kakaselma. Hey, wan, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kwana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pag naadan. Nagpintas na nang. Wen taginasto sambay iti husto. Ay, wala ta, di tayo na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapag balay ka. Mga sawa ka nga rudan Wento hinto na da masirpat ko abak nang.
baknang ti kayat kong asawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana bali ta dito'y daan abalay ti pagnaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan anak ko. Umay kami manjo dito. Ah, Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. ay, Judito. mabit lang. Kayo, di kayo basta umunog iti balay kaw. Ay, Dito'y kayo lang balkon. ay uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran jo dito. Ha? Kasapulan mi una yung tikwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan nga imut utang kada kayo. Ah. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma kakasuratan kan ka, tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partot iti sarita. Isong agawid kayon. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanon no idarumda ka. Awang kabutang kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnag da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagida. Oops, ay, apaw, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga matla ti ado arigrigat ko jabrod. Da ito yun, ti bunga ti ado alingket kaw. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay kaw, tanaragsak aglat tamay. Di mo kaya ni nanang ti umagnaid ditaw eh. Taditadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Magaturturo ga batad. Kinilip ko magpalag. Apang isunto no maluto tayo saan ko karne. Naangar ton no makariingan. Ay na. Asok. Ne. Apa na asok dito balay ko. Asus. Maur-uran ba't balay ko? Ay, Karuma! Tulong! Tulungan, dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruma! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Dela si Arte nagbatay. Huwag nga ron anak ko. Awanan ti nagbambanog ang ijabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Api nga minabinaybay abting luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagadayo, tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawiyak ti panang loko, kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Kiti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi, tinagbasulak. Mamiris ko ni tati amin, nanang. Diyak kaya't adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umon asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday.
No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Tatalaga jak kay tiag bayad. Ngam di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuti lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbang nga oras mo, Alma. Ne, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko ah. Ano sa mo na ti binulan nga itited ka. Ay, Juan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di ah, taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodon ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat inininot ko abinayadan dagiti utang ko. Aging gaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkabalayak manen kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, to'y pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.